Okay, mina ngikhuluma nobani? Wait, akusaba hlobo wali muthoni na ke right. Right uwezwa. Right angisakufuni angizi ukuthi ngithini. Ukhuluma noThando ngithi angisakufuni. Oh, Thando. Protect angisakufuni angifuni ngisangihlanganisa nawe. Cela uphume nje kimi angifuni. Kuba uhlise phone nakubahlubu wali mutho wantina nakubahlubu wali yena. It's over angizi ukuthi ngithini. Ngithi it's over angizi ukuthi ngithini angisakufuni uyinja yomfana uyinja sis. Ngaso sikhathi ngiyakubhejela kunzima nokuthi uzenzele into zakho ngicela uphume kimi angizi ukuthi ngithini ngicela uphume kimi awusebenzi nokusebenza uyinja yomfana ehlele lokushina ngifuni usathi koketso Bheka lalela no lalela asenze izinto zibe simple mina nawe it's over ne mina nawe nje kuphelile ngicela uhambe kukoketso because clearly Muslim next thing unesibindi sokuthi noma ngitshela igama lami ngibiza ngokoketso kahle kahle na ungithanda uyanyuza awungicabanga nokungicabanga ngikho na important ngithi lalela la ngicela uphume kumina ngisakufuni ungihlekisile ngami ngiyenzile inhlekisa ngiyakuposta nakukuposta ngiyasacrifice akithi ukuphuma ngize kuwe kodwa wena unyenza WhatsApp ku Facebook ko Facebook yabona noma ngacheck iprofile yami ukhona lo muntu lo ungenza isilima yazi yo manje uthanda ukuthi konje nami mabazo uyangiphika Ntokozo uyangiphika usho ukuthi unomuntu wakhe lapha akhona uyangiphika unomuntu wakhe lapha yakho uhleli naloyo koketso lapho ne Why uphendulile ifone mawuza ukuthi ivoice yami wa ungadrop ke okungcono kunokuthi ungidelelisa ngabo koketso bakhona ngoba uhleli naye la uhleli khona uzonya wena uzonya wena yazonyeza lapho kini wena uzonya unaye uhleli naye that's why lokho angiphika uloku uyangiphika ungenza islima Okay singavuma ke siyathola ha siyathola ya ne unabuya ekhaya angibuyi lapho mina ngicedile yonke into engihlanganise nawe ngisakufuni